دوه چهارشنبه ریوبریا کشناسی یا عفرین را گهاند بو که ارتشا ترک داگیر کرد تواهی قادا گری شوربه یه لحریم عفرین یا داگیرکری ویران کریه. گری شوربه 20 کیلومتران لباکور باجار عفرین و 700 متران لباکور گند گماروکیه و او یک جگرین آرکولوژیکه که ببریارا 244 لسر سالا 1981 که لسر وزارت چانده و ریوبریا آنتیکا سوریه هاتیه تومار کرن. لگوری راپورا ریوبریا کشناسی یا عفرین تواهی قادا گری بلند بناوی اکروپول جالی دولت ترک داگیر کرده به ماکینه گران راستی کلاندنان هات و او یک بو سدما ویران کرنا قاطان و شنواران و هل کرنا گلک دارن زیتونان اندم دریج لقنطارا گری باکور و روش آوا و او کلاندن به پهمبونا 10,000 متر چارگوشه لباجر پیک هات و بقاسی 7,000 متر چارگوشه لسر گری بلند لگوری لیکولینر لسر گوگل ارسه. ده راپورت دهاتیه جی که تزانیاری لباره و بریا کشناسی عفرین تنیه ده درباره هجمارین راست یک کراهی و پهمبون خاکا کوهاتی کلاندن و چه انتیکاهاتن درخستن و به چه رنگی دولت ترک یادا گیر کرد درخستیه و بریا بکوه. هجای که بیت دیار کرن و لگوری راپورین ریو بریا کشناسی یا عفرین که دولت ترک و ملیسین گریدایی وی لسر کلاندنا گرین کون لدور عفرین بردوامن. دوه چهارشنبه دمک درنگ ده چند خالین هیزین حکومت سوریه لباشور باجار شامی راستی ایریشا موشکی یا اسرائیلی هاتن. آجانس سانا یا سر به حکومت سوریه و گوت ارتش اسرائیلی هن خالین لدردورا باجارو که زاکیا لباشور شامی به موشکین زمین ینج جولان داگیر کری بردان کرن ارمانج. و هر وها گوت روژا چهارشنبه 16 سباتا 2020 دیان ده دمجمیر 11 و 35 خلقان ده دجمن اسرائیلی به چند موشکین زمین ینج جولان داگیر بوی هاتن بردان ایریشک پیک آنی که بو سدما زیانین مادی او دنه وی مهده اسرائیل به ایریشین آسمانی ناوند و خالین لشکری لدردورا باجار شامی کرن ارمانج که ده انجاماوی ده اندامک هاتا کشتن و 5 کسین دنجی برین داربون جبلی زیانین مادی و دم بدم اسرائیل کومین لشکری ین ایرانی لسوریه دکا ارمانج ده سالا بوری ده روانگاه سوریه یا مافی مروان 39 ایریش جمارتن دوان ایریشان ده اسرائیل کومین آلین گرین ایرانی لسر خاکا سوریه کرن ارمانج. سرکومار عراقی برهم صالح ایرو پنجشنبه تکزی لسر پیوستیا دیالوگا دنابرا بغداد و هولیر ده درباره دوسیا پترول دکر. اف یک پیشتی بریارا دادگاه فدرالی یا کروجا سیشما بوری درکت و ددید که یاسای پترول و گازی یا حکومت حریم کردستانی ندستوریه و حکومت حریم کردستانی مجبور دکه که همو برهمین پترول جزویین خواه را دستی حکومت فدرال بکه. ده داخویانیه که ده صالح بانگ لانجمن نونران کر که تاویل تف بگرن جبو گوتو بیشکرنا یاسایا نفت و گازی. صالح هر وها گوت تیدیلیا هیزین سیاسی یا بسالان ده بریار کرن قانون نفت و گازی ده بو صدم کو پرزگیری کو کریز درکوین و ام گهاندنا وی قوناغا نباش. دیالوگا گوش آلی سروک عراقی وطی خواستن لگوری داخویانی آوی ارمانج دکا کو آوای کار بمینن کو گارانتیا تشتین کو دادگاه بلند فدرالی دخواست بجه بینه و با آوایا کی کو مافین دستوری ین حریم کردستان و همو عراقیان گارانتی بکه. سر حکومت عراقی برهم صالح خواسته که گوهرتنا هن خالین دستوری نوکر و گوت و گلک خال ده دستوری ده هنه ده بن صدم آلوزی و کریزان و دوی کو یاسای نو جبو ریخستن کرنا ده سلاتا جیب جیکار آیا صدانین بین دانین. نشتجه پایتخت بلژیکا بروکسل نرین خواه ده درباره بریار حکومت بلژیکا یا کروژین کارج 5 روزان ده هفته ده کرن 4 دیار کرن
Armanca vê biryarê li gorî hikûmeta Belçîkayê ew e ku wek hevî çêbibe di navbera kar û jiyanê de nemaze piştî krîza korona. Gelek ji neştecihên bajarê Brukselê bi guman bûn di vê biryarê de ku divê karmend 38 demijmêran di 4 rojan de li şûna 5 rojan kar bike. Zelîna welatiyek li Brukselê dijî got: Ez nizanim ku ev biryar wê aloziyê çareser bike yan na. Ez dibînim ku rewş weke berê bimîne wê karê minî rojane di saet 5 û nîvan de bi dawî bibe wê baştir be. Nişteceha Brukselê Lêlî got: biryarek baş e rê dide karmendan ku raman bikin di ti tiştên dikevin di berjewediyê wan de û berhemên kar jî dê zêdetir bibe. Hêjayî gotinê ye ku zagonên kar ên nû dê mafên karmenda bidin ku piştî karê wan qediya dest ji xwendina nameyên kar berdin. Li hengek bi navê Afşîn Mubasher got di nav xelkê de bi navê Hêreqlê Îranê tên askirin, karî bû bêhtirî 14 metran balafirek McDonnell Douglas ku 43 tonan giran e bikişîne. Afşîn li pêşiya cemawerê xwe li Tehranê karî bû bi kembereke taybet balafirê bikişîne. Rêveberiya Sky King Elî Esxer Ebadî di derbarê wê serkeftinê de got ji bo stayla Afşîn û mezinbûna laşê wî divabû ku kembereke taybet hebe çimkî gelek kemberên din çiriyan û ji bo wê yekê kembera taybet bûya yekem di cîhanê de ku bikaribe giranên heta 45 tonan bikişîne.